Rĩrĩ mitino ya barabara ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria barabara-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na gũtiga bamĩrĩ nyingĩ na maithori ma kũũrĩrwo nĩ endwa ao. Mũtumia ũmwe na ciana ciake 2 mahonokete gĩkuũ ciarera thutha wa ngari ya gũkomerwo nĩ turera itũũra-inĩ rĩa Benedicta mwena wa Utawala barabara-inĩ ya Eastern Bypass mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Kũringana na arĩa mareyoneire mũtino ũyũ wa thaa 8 cia mĩaraho ya wagatatũ, ndereba wa turera ĩno nĩ gũikũrũka araikũrũkaga nake ndereba wa ngari ĩno nini nĩ kuma araumaga barabara-inĩ nene. Rĩrĩ ndereba wa turera arageragia kũmũrĩra ĩndĩ mũrigo ũrĩa arakuĩte ũragwĩra ngari ĩno. So wakati alipiga U-turn ule naye akakuwa ako speed. Ni kama dereva aliona akiendelea anaweza mgonga, akaamua kuingia mbele yake. Badala ya kuendelea venye alikuwa anaenda, akaamua kukata line ya ndani ndio asimgonge. So wakati dereva aliingia, hiyo trailer pande ya nyuma ikapanda pavement. So kupanda pavement, kichwa niliona iko hapa. Pande hiyo nyingine container ikaanguka. Lakini sasa container ikakuwa ni kama watu wamefunga. Ikaanguka juu venye amekata sana ndio container imerol ikaanguka. Mũtumia ũrĩa ũratwarithagia ngari ĩno arakuĩte ciana ciake 2 na maraumũrũrũkire matarĩ atihie ona ngũcĩ. So wakati hiyo container ilianguka, kimungu tu tuseme ni mambo ya Mungu, bahati mzuri mama akatoka haraka na mtoto kabla ilale zaidi. Mtoto alifungua mlango, madam na yeye akatoka na mtoto wake na watoto wake wawili. Gari imebondeka. Hata hapo tunasema ni Mungu tu amemuokoa hapo. Hata watu kuja hapo walikuwa nadhani hakuna mtu ameponea, lakini yo mama ameshinda hapa na ametoka hapa akiwa salama. Mĩhang'o ya kuoya turera ĩno nĩ ĩrakinyanĩirio narua nĩguo kweheria mũhatĩkano barabara-inĩ ya Eastern Bypass. Rĩrĩ turera ĩhingĩtwo nĩ maabitha a gũthũrima wagĩrĩru wa indo a KEBS wamũira matavanĩtie ũthuthuria wa kĩrĩa kĩrakuĩtwo. Mũingĩ na maabitha a borithi marekwa turera ĩno ĩkuĩte kemiko mũthemba wa ithano ya gũthondeka njohi kumana na mũrukĩ ũrĩa ũraumaga turera-inĩ. Mũingĩ wa Utawala ũrauga mitino nĩ yongererekete barabara-inĩ ya Eastern Bypass makiuga nĩ kumana na waki wa barabara ĩyo ũrĩa wahanyũkirio. Na katika kona hii tumekuwa tukilalamika kwa maana hii barabara design haiko sawa, ina lack ile deceleration lane. Wakati una slow down ili kupiga U-turn hauna nafasi ya kuwa umeondoka katika highway main trunk ukue kando, na pia ukisha join hakuna mahali ambapo utaweza kuaccelerate, una join mara moja. Weakness nyingine iko katika barabara hii na hasa mahali hapa ni kwamba katika hii kona mara moja tu kuna njia nyingine ambayo ni ya kuexit. Kwa hivyo almost every week we have 2 to 3 accidents kwa hii kona, na hii ni jambo ambalo tumelizungumzia, tumejaribu kulobi na bado haijawezekana. Rĩu mũingĩ ũrenda rũhonge rwa kura rũrĩa rũrũmbũyagia barabara cia mataũni kũhiũka narua na gũthondeka barabara ĩyo werũ kũrĩa ĩtakirwo wega. Na tungeomba idara ya kura waweze kuredesign especially zile U-turns waliweka, maana haziko standard. Accident kama hii inaweza kupunguzwa na kuzuiwa kama barabara iko standard. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.